Party in the house, rap ni wowe wankujije. Party in the house, rap ni wowe wankujije. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Rap urabizi ni wowe watumye mbere ibyapa. Sinanze kwiga ngo nkore ibido nk'abajama banje. Bayigicibwa mu muryango kandi nkora ibyonzi. Nisaze mu nzitane, muzima ntibutane. Dore nduzuye agahinda, mpora kumara agahinda. Nubwo natojwe kuba intore, ntembejwe n'ibitore. Bashaka mene bayore, cyangwa mene balore. Ndashaka mbanyomoze, fata umuheto ngufore. Babaswa ku rutonde, babizimba budashonje. Bazi ko nota nkonje, umva iyo nyundo bahonze. Ejo bazaza batonze, babona ku rutonde. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Nasuditse ibigoma byinshi bafata nkuri kuyaga. Dore ko nta muhanuzi wabo wanaronkwa mu manga. Niyo wasura umuhanga, banaguta mu bishanga. Wanaturika imanga, rengagiza ububabare. Hano hakora imibare, serega yukariture. Shakisha ahantu ture, babisha bakubure. Werega pusha amabure, nurwadideho Todoma. Sijya wateje korona, naguza naho ibikoma. Nasaze twabivoma, sinkomoka mu badoma. Sereka wenda mama, nk'imitobe y'ibihama. Niwese mubera ibamba, turi ku karubanda. Zase zifata nk'impamba, zifashisha ku rugamba. Zakiza zikanabamba, utega ababyina amahamba. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, Primvo nunyunge, ndashaka nguyize. Emera rap yanjye hiti, basi mbeho cudanga. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara the Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwiri, nazo twazibazaniye intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abantebe za original, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana. Hano ibintu aba ari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri babantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro. Turayafite meza cyane, wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kigana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys. Mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasa nabi guys. Thank you. No mungu wanyu Sankara the Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze,
none ngo yishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatec iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatec bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatec ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Kaga filime nkatuye abantu bose bakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Sankarada Premier, urumva? Ariko bayo taranayikora wareba link muri bio yanjye kuri Instagram ndetse na link kuri TikTok yanjye ariyo Sankarada Premier, ariko kuri IG nitwa Sankarada Puri, urumva? Urebe link muri bio ukore subscribe kuko ibyishimo bizajya bica ku giti, ibindi bice hehe kuri YouTube. Niko murya muvugajya YouTube. Hozanya mabwira ibintu byaye kubyamamara, ibintu bye bitandukanye. Muri make mugira vuba dukora iki? Ducunguza uburyo umwete filime yiswe nde? Hunters Prayer, isengesho ry'umuhigi we. Nawe ubizi nawe wibwira ko filime imeze. Lions Gate, ukibona amarembo y'intare urumva umenye yuko agiye gushya. Safe. Buna batiguye. Noneho iyi filime na film engine. Icyo usabwa no kwicara ugakanura gusa. Bitandatu ntago bari menshi, urumva? Bitandatu uri filime ukwezi kose. Ariko wetana afite na bibiri wareba filime icyumweru cyose. Dutangira ahantu hamwe Scarsdale muri New York. Urwo rw'abakire haruwazaga. Kagabo kareba nabi shawaya ni mu ruturu. Kagabo kareba nka Sanderi Boso. Hano mugenzi ari mbwa yitwa Bullet akabwa bwarishwe n'inzara akamusira ibindi. Rosa, let her out please. Rosa sora Bullet yimbwa nayo ni itabyibuha ni yitarya. Cyane umumbwiye ati hanze. Rosa toraterura nde Bullet. Prozac. Iri mbwa rwose Prozac nayo ni ikibazo. Rosa sohora imbwa. Bugiye hanze Bullet. Kumbe hafa. Kagabo kareba nka Sande. Kagabo nakicanyi. Already. Yewe umvagira vuba mugabo yinjira mu nzu. Mudamu n'umugabo we wa munsi umwe. Kagabo karariwe shawu. Kumbana na makuru maracicikana. Mugabo amaze kubivugana. Riboso arangira bata telefone ya wa mugabo. Ntumbaze ngo yabahura iki. Mugenzi ni kupure abika telefone. Kila arayini byagarukiyeho afata essence menjira mu nzu yose, izi ntebe mugenzi akenshi n'imbaho ziba zihita zifatwa, arayirajya mu modoka. Kagabo kareba nabi, Kagabo kareba nk'imaga. Mugabo yarashaririye yasize atwitse inzu, ba nyirayo amaze kubivugana. Kumbe ya famiye bafite akana kagakobwa n'umugabo n'umugore n'akana kabo, ariko akana nako kari mu nzu. Je ne connais pas. Filime yiswe nde? Kanure cyane isengesho ry'umuhigi. Ni bwati tuvuye kuri ya famiye tugaruka hakuno muri Montreal muri Switzerland. Mana ntabwo nahitamo rwose niba ibihaha bizabora byamaze. Hana mugenzi wa ubwana bw'umukobwa butatu. Dore ka kana biciye abye ijoro ryashize kigira hakuno muri Switzerland. Ubwana bugwa amafege ku ishuri. Ella. T'avais sent you anything? Ese abye nta kintu bakoherereje. Bwana bwiye muri Nterina. Is it him? Yewe nishiri wawe niwe. When? Arimo aransaba ko twajyana kubyina ryarize. Iri joro. Kana n'imyaka 10 n'ingari ko mugafite boyfriend. Mbaburetse inyuma yacu. Umuyobozi yaraje butatse amatabi. Baraje bwinjira muri classe. Mugenzi ngo shiri wako arimo aragasaba. Film Engine Entertainment na Vondo Entertainment Vulgar Production. Masomye ni huta. Engineer Senior Film Fund na Screen Yorkshire. Ushaka kuvuga yoko shire ibyo kubishaka tu. Wofa kuba message yatambutse. Ibintu mbaza rero simbizi. Kwanza cyatangiraga suko wasomera no kubasobanurira. Filime yiswe Hunters Prayer.
isengesho ry'umuki ry'umuhigi ahiga iki fire mwabibonye hari uwazaga uyu mugabo ameze neza kuri yitwa ariko si ngombwa amwibuke muri filime yitwa Wrath of the Titan cyangwa se Avatar. Mugabo uvuga amagambo make. Mugabo arangije hasindamenya yishwe ne ko yajaza ku mashini. Yararangije shyiramo hano username ashyiramo na password hari byo yinjiyemo. Umugabo arayinabona kakana ka ya famille kitwa Nato Ella myaka 16 location kari muri Switzerland. Wavuga Switzerland uko bishaka. Bari bo izina rya filime The Hunter's Prayer. Sengesho ry'abahigi. Buriya nana buri muhigi wazagira isengesho. Nanjye reka kubera umudomo. Nanjye ngira isengesho neza ntago mpegira ku munwa. Hari uwaje arakomanga. Mistress called. Ella Hato is to go to her office. Umva directrice yahamagaye arashaka mwana muto Ella ajya mu biro bye. I think Ella's still in the library. Nateka Ella kiri muri library. Tell her Madame Rossetti wants to. Nagaruka umubwiye ko Madame Rossetti amashaka amugere vuba. Directrice yaramagaye kanuza. Urakoze Mimi. Danielle probably told her about me smoking. Kiriya gikara kikati cyari ngo ni Daniela nicyo cyaduteje directrice. Aragasoma gatafari cyatubaye ntunga matabi kubango niyo mpamvu. Me. Sheri wanjye aranegereje kanoroke iki kigo nje gusohokana na Sheri urebe filime. Akana gatoroka muri Nterina. Ngo imyaka 16 reba rwara ngo bwigira ubona buri gutoya. Bwatinze akana karatangiye. Kumbe abagabo wasacingaga akana niba gora research araho hafi. Nika Ella. Hafa. Agafata kagari kava mu kigo cy'ishuri ngo kerecaho boyfriend akakoze iki. Rwagahamagari urebe filime. Ngo yakabwiye ngo arashaka bajyane kubyina. Bwana nuko bwigira nawe bari butoya. Karangije akana kwera rakarara kabona hari uwagakurikiye kenyuza no mbugore dora atari buca imodoka. Bwatinze mwana za pariki igare rye hakuno ahantu hagenda habera ibintu by'ibirori tayari. Sheri shwitati nansi kuri butari butindi. I'm glad you got here. Mwana shimwe ubwo hano ngo tujye indani. Let's go. Dore cyangombwa myaka ndayujuje kobwa natangane cyangombwa warabara kihimbiye cyangwa. No, it's a New York State license. It's what. Iyo ni state license yo mu New York. Akira karuswa mureke yinjiri. Bare bagameje kwi Sheri atanga ruswa barakareka karatambuka. Kumbe bamugabo yakomeje kuricanga kobwa. Kinje hako muri bwate nago byemeye karacanga karuza 18. Kinje muri bwate batangira gucinya kadongo bagiye kudansinga. Baje muri za kadanse zabo agakobwa nakana ni 10 na mukaga kare kumwe n'umwana w'umusore ni ari 10 n'ingaye je ne pa ariko biri kose kugaragara mu maso arakuze. Wa mugabo nawe yakomeje kuricana kakana. Twatangiye filime ababyeyi bako bicwa Benjamin New York akana kari muri rope. Mugabo yitoza umugabo ntaravuga ku filime yatangiye cyane nta nkunda kuvuga bibaze ko bataravuga ndahandi mo ndabira ariko ntacyo ndabitara tujyaye mu mwaya yatangiye ukuri tayari. Mugabo we yakaje yakomeje guhanga kana amaso urebe kana karaho. Sheri buretse gatoya duhindure aho turi hano hari unukurukara rw'urubukayo narwo rw'urubukayo zaka rw'urusenegare akana hano hashyushye ndani. Yeah, it's like being in a blender. Mana mbega byiza nishimye hano hantu Sheri. Baniga komeza gukurikira kana na boyfriend wako bari kumwe muri boîte bari bantu hano kigikarango cy'ikibukayo. Show it to you. Byiza ubwo mweretse yisho maniga ari hakurya. Go back to my place. Turasubira iwanje umunsi turatahana. Mwanda n'iki Sheri? It's my dad. Kibazo ni papa wanje. What? Yakize kandi papa akoze iki? Irish people. Rimwe papa akodesha abantu. What do you mean? I mean, Ushaka kuvuga iki? them to watch over me. Papa yishyura abana akabakodesha ngo bajye bancunga aho ndi hose. Kumba agakobwa kamubonye umugabo. Staring at me. Buriya mugabo arimo arandeba cyane maze no papa yamwoherereje. Kumbe hari n'abandi bari kureba agakobwa uyu mugabo arabandi yabonye. I want to go home. Ariko nta muntu ukureba. Ndashaka gutaha. Let's go back inside again. Ntabwo se reka dusubire mu buwate gatoya amasaha y'icuma. Twongere twitemo utwo kunywa. Kumbe hafi aho hari abandi bagabo bari kureba agakobwa. Mugabo akora mu ikote. Tayari wa mugabo aramutanga aramuhereza. Tayari arabicenye bashaka agakobwa mugabo aratabara. Sindamenya yiswe nde afata agakana aragatangiza. Dore ngo baratangira sasa.
mugabo avana yakana sindamenya ngo yiswe nde. Kumbe mugabo manza ari umurinzi wa kana. Tugende wihagarara wakana we. Bakina biroko. Umuhanda rwagati. Reba filime sasa. Aya. Bahise Hunters Prayer. Sengesho ry'umuhigi. Mugabo avana yakana. Mwana ari wanted we. Aya. Kigabo. Simbakana. Tugashyira muri butu vuba. Wa urinde. Kumbe boyfriend w'agakobwa. Nawe yinjira indani nyuma mu modoka. Yinjira inyuma mu modoka. Maniga arangije. Cyane icyuma. Ndatangira. Kana karimo kanayigwa sinzi. Kabonye bica se na nyina. Tayare. Maniga ni umutwazi mwiza. Aya. Mwana nyangaza ni bari baraturase. Mugabo navuga. Mugume maha muri hasi. Polisi maniga charge. Vuba. Asira kwera bice bari abara polisi babwire. Baba goze inyuma gatoya. Modoka irizinga. Aya. Modoka imaze kwizinga tera reverse. Subira inyuma gatoya. Nongera yangata vitesse araccelera. Kana kari wanted. Babanje kwica ababyeyi bihagarara. Navuga menshi. Imihanda yana arayumva. Bakaritsiye arayazi. Imbere ye arabaje barasa. Yabwiye abana bashyira imitwe hasi. Atera reverse. Subira inyuma mu koridoro. Yinjira umuhanda. Mu koridoro. Nakubwira cyari da Premier for real. Aya. Tayare. Turone birahirahi. Nakubwira cyari da Premier for real. Rangije. Tayare. Bagabo nabatwazi beza. Gitambika imodoka n'uko gifite jipi ikomeye. Tayari. Bava mu kagigi. Binjira za Ruyenzi. Ngabari abishengi bafatiraho. Tayari bafatira abagabo. Barashaka kana. Agiye kudufata bakora inyuma gato ariko wapi. Bagabo nayo nava kwizima. Bishaka imodoka kwireza umuhanda. Modoka afite ariko yicaye hasi. Nanjye nakoma inyuma gatoyi. Abakoma gatoya. Modoka irihindukiza. Mani nyagasani. Modoka yirenze imanga. Modoka irenga umuhanda. Iracurama. Tayari maniga araparika. Rangije. Vayitonze. Tunguza uburyo umwe atazayirukanka. Bigabo bitaragira. Arimo araza. Umva ducike urakora bigeze. What's wrong with you? Sheriff Tiaje ducike. Arimo araturinda n'umusazi. Tugende. Boyfriend yamuvana ngo umutipe n'umusazi. Maniga arangije avayo. Bashaka kwica kwa kana. Tayari nakuzuyaza. Hano na buragi. Je m'appelle Sergio Cruz. On est vert. Maniga za hakuna arimo ajya imbere yabo. Va kuri telefone. Wowe telefone yawe iri hehe? Nawe yijugunye. Muzano muri wanted mwabana mwe. Telefone zanyu barimo barazikurura. Niba iki biri kubasa. Someone's been hard to kill you. Mwana muto yari abantu bakodeshejwe kujya bakwice. It's insane. Nje no musazi. Bora bakodeshejwe ngo biciye umwana. Ngo barimo aramurinda. Wowe se uri hindi? Kana karambaje ngo nibice ati arabakodeshejwe ngo bakwice wimbaza byinshi. Arebye gutya bona imodoka yari tambutse ibaza gutambuka. Maniga yitabariya kana. Nimba yatumwe nande? Something to do with my father? Ese ibi bintu biri ko baraho bihuriye na data. Nimba sari politician. Hari je papa yaba yavuze cyangwa. Nimba sari politician. Rangije. Uri murajyaye. Mugabo arangije. Ibyo nkoze birahagije nabindi. Come on. Hela tugende. Mugabo arabwira ati byo nabakore birabaye nabatabaye bwa mbere handi mwimenye. Irukanka. Boyfriend wabo gakobwa arako baratangira. Maniga arangije avayo. Ageze aha telefone irasona. Yakira ubutumwa ngo bikore cyangwa bapfi.
sinzi umuhaye ubutumwa ngo nitwa Addison ngo bikore cyangwa bapfe. Mugenzi uyu mugabo mbaza nafite umuryango, abamwereka ifoto y'umudamu n'akana. Mugabo ni bwatinze azinga imodoka, arangije aragaruka. Uyu mugabo nari barakorera ku bwoba, enja mu modoka. Ella, don't do it. Era nujya mu modoka y'ikigabo, wa mwana waje kwija mu modoka gutabara. Wabonye ibintu akora umugabo n'umwicanyi, sheri nyumva. Gakobwa gaciye akenge njya 16 mwana umugabo amaze gukura. Please, look at me. Sheri banzu ndebe. Stay. Ugiye kunsiga gumana nanjye sheri. Mani kavuga amagambo make nimo ndagusaba sheri gumana nanjye. Don't get into that car. Kwikija mu modoka sheri. Jewe ndi umusore nakoze 6 pack wamaze. Mugabo aramubwiye ngo atabara umwana w'umukobwa natabikora umuryango we nawo iremoro. Nimba ari ukumutabara nabwo baramubwiye ngo duhite ibikore sinzi byamubwira ni biki. Ndashaka guhamagara polisi. Kana gafite umuteto. I want to call the police. Ndashaka guhamagara polisi. They wouldn't want you dead on half the police in Europe. Ati rwose abagushaka uri umupfu nabo basa nk'abakorana na polisi ahubwo uburayi bwose. I don't understand what's going on. Ntabwo sobanukiwe ibijya I don't mbere. even know your name. Nta nubwo zini izina ryawe. Unaitwa nani? Izina ryanjye cyo bujya rero nk'imaga. My name is Lucas. Bayita Lucas. Uyu mugabo twamubwiye ngo abikore sinzi nicyo wamubwiraga. Tugaruka hakora muri Basel muri Switzerland. You should get down under the Manura umutwe wa mwana we. Ugiye munsi ya kabine gatoya. Mwana runama. Umwana kureba gutyo umugabo maze ari umujunkie. Hano uzeye ibintu by'ibishinge. Nimba dayitera za kitapimpa. Nimba dayitera mugomba gusara je ne connais pas. Mugabo arangije aza hakuno. Mugabo gakana tabagwigana abantu bakomeye cyane ko harimo na polisi ubwaye birimo. Bise uyu mwana twatangiye filime yicwa we na nyina sinzi uyu mwana. Ababyeyi be zakoraga ibiki ariko namwe mukanuri cyane. Mugabo yitonze bana yakana. Rera ngwino hano. Banza yitonze bana y'igikapu. Mugabo n'umuhanga aza kwiba indi modoka iyo bararimo bashaka ko hari n'abayikurikiye. Mugabo nawe ni bandi. Uzatse modoka byo nukurebaho tayari amavuta nari moto. Yagereje iki? Va mu modoka wakana. Bintu byakiryo naga ari ngombwa. Injira muri butu. Get in. Injira midani. No, I Nago najya midani. can't. I'm claustrophobic. Ndi claustrophobic nago najya midani. Ndukeneye kwambuka mpaka mwana we. I can't. I'll freak out. Umva ndaza nshaka kubona nahwera. There were people out there that are still hunting you. Hano hanze hari abantu benshi wa mwana barimo baraguhiga. Gabanya umuto tujye muri butu. To kill you. Kandi baraza kwica. Nyane kwambutsa umupaka batakubonye. Kuko na polisi birimo. Till the border. Umva nitumara kwambuka umupaka ndicara imbere cyane ndabigusezeranya. Okay. Ihangane nibura claustrophobic. Hano hano rwose ari gutere. Hey. Ari riji wihangane nakundi. Talk me through the whole thing. So, do you mind doing that? Yeah, I love to talk. Wa mwana rwose rero nkunda kuvuga turabica byose turajya tuganira. Nago ndi bufunga umunwa. Mugabo arangije avana ikote. Umugabo nawe ni junkie stick. No mu junkie stick hano ari bishinge yitera kugira ngo arebe yuko takizagabanuka. Urebe ikibi cya mugo. Urebe ikibi cy'ibyo bwenge. Why are we moving? Mako tutagenda n'ibiki. What's happening? N'ibiki biri kuba. Mugabo aranabanza gushaka umutsi. I don't know what to say. Sinzi nicyo kuvuga. What's your father? Mugire icyo umbwira kuri so. Dad. Papa wanjye. Hate my dad. Njye papa wanjye ndamwanga. The reason I'm in this stupid trunk is because of him. Nibyoza kwa ndo muri butu y'imodoka no kubera papa wanjye. Oh. Nta makosa ye. Karani kazi ko nasi yapfuye. Nta gatafari papa. When my mom dies and he marries a total bitch. Mbe mama byari bute mama ngapfa kugira ngo arongorwe na cya kigabo cy'igisenzi. Nikazi ko yarapfuye kare. God, I hate them. Mana ndabanga ababyeyi banjye ndabanga. Follow me around. Ntabwo abashaka kumbe w'iruhande. Mugabo amaze kwitera cya mugo abanza kujya ibifuri Mistakes. ati rimwe renga papa bakora amakosa. Ndimo araganiriza kana maze kwitera ikimogi
aratangira niko kwicaginga atake zari zangiye kumukomagura yaratangiye kwikubita icyo atangiye gukonja tayari karaguma muri boot paka amaze kwambuka umupaka nibagera hirya mu kindi gihugu nta kindi kiriho gisigaye I can't stay in here anymore. Nago mama and dad ni claustrophobic wabishobora nago nabishobora. You try it. Bigerageze narabigerageje. Wagerageje iki ryari? Umugabo ari natangiye kwibuka umugabo maze araza ari soldier Fallujah. turi mu gace ka Fallujah cyangwa Faluha Watching an enemy compound. ati arantu twisanze turimo tureba compound iyo mwanzi twari twitsimbye imbwa duturuka imbere ari mu ijoro He's bugging away. ariko yari miramo kusa nk'iduhunga yasaga nkaho ishaka gukina. You gotta do something. He's gonna give us away. ati rwose umuyobozi waratangiye avuga ati imbwa ishaka kuturaburiza ahaduye akamenya ahantu turi ariko imbwa yashaka gukina nta kindi yakomeje irimo gusa nkaho igenda. He comes over to me. iyo mbwa yaje kuziranyegera Trust in me. irananyizera niyongera kumoka. I slit his throat with my knife. ati nayikase ijosi n'icyuma cyanjye gake gake. Just elbow deep in his blood. ati iyo mbwa rwose yaba yamaze gupfa nanjye ahantu maguma iminsi najya nyireba nkicuza impamvu nayishe. Funny thing, we were in the wrong place. ati ikintu cyari gisekeje nuko twari ahantu tutagomba kuba turi. In a civilian's house. twari turimo tureba amazu y'abasivile tutazi niba ahaduye yishe mu mazu y'abasivile. So if I can do that. rero niba nabashe kwihangana ibyo bintu naciyemo Drunk. nawe kuba mu modoka ntabwo wabura kubyihanganira. ni ukwambukiranya umupaka umwana yihangane aho tugeze nongere kuvuga. bana abapolisi ni benshi uraza gufunga umunwa nimara kwambutsa se tu. baciye ku bambere kigaruka hakora mu Bwongereza kuri Harrogate bari yazaga ku rugo rumwe turatembere ngaho New York ngaho Switzerland ngaho England hanya muri sanga no mu Gatenga mudamu yagize ku marembo tayari kubana nakana kitoza imyambi Again. ongera urase askwasi kana saba kitoza kurasa mu gitondo kandi ukomeza urase paka igera upime neza. wa mudamu ni bwatinza za hakuno kiraho mu rugo rw'abana ari ngugeramo imbwa zigatazi kwakira vuba. Nice dogs. Mfite imbwa nziza I think I've seen these ones before. ariko izi zinye zimura kuva na mbere. They're young. From a newer litter. ati zo ziracyari ntoya ni kuri lita nshyashya. house mujya mu nzu urazitegeka zirumva. You're not bringing me good news. kanezere ko utazaniye amakuru meza. I appreciate that you want to send a message, but this nabishinye rwose ko ashaka kohereza ubutumwa is turning into a major league clusterfuck. ariko ushaka kugiye guteza ibindi bibazo birenze. I was forced to use outside help. ati byamatirije ko nakoresha ubufasha buvuye hanze. Metzger is back from the States. usibye ko Metz ari muri Amerika His people shall handle things more efficiently. usibye ko abantu be baraza kubikora neza kurushaho. All you have to do is find the girl. icyo ugomba gukora ni ugushaka umukobwa. If Metzger's already taken care of our main problem, we can usibye ko uriya musore Metz ntuza Sunday yakemuye ikibazo cyari gikomeye forget about the girl. ariko umukobwa twamwibagiwe. Finish what I start. ati njye ibintu natangiye ngomba kubirangiza. And when we find the girl, we find Lucas. ati nitubona uriya mwana w'umukobwa turaza kubona Lucas. sasa agakobwa bashaka ni kagakobwa biciye famiye wa mutipe Lucas ugatwaye muri butu bari kumwe nawe baramushaka. ati nitubona kariya gakobwa biratwerera kuba twabona Lucas. You got other problems besides the girl, Richard. ati nyakubahwa Richard dufite ibindi bibazo birenze kuba twashaka kariya kana kagakobwa. hari ibibazo bidukomereye. Like what? nk'ibihe?
Her father wasn't just planning to sell you out to the feds. ati ise uriya mwana w'umukobwa ntabwo ashaka guteza leta gusa. He diverted funds from your US accounts. ati usibye kandi amafaranga yimuye ayakura kuri konti yawe iri muri Amerika. How much? Angahe? 25 million. Miliyoni 25. Sasa bari wabije se wowe kagakobwa wereko na se w'umukobwa ngo yari bibye miliyoni 25. Uyu ni amakuru azane Mr. Richards. Get it back. Yagaruza ayo mafaranga. Where it is. Ntabwo turamenya hari. Metzger found something that might make your job a little easier. ati uyu mugabo nizo Sandra Bosso hari amakuru yabonye ari bukorereza akazi kawe. Akira telefoni ya wa mukire. Bishe. Iyo telefoni hari telefoni ya Martin Hatto, iso akara gakobwa ka Ella Hatto. I'll do what I can. Ndakora ko nshoboye. You understand? Sinzi ni ubyumva neza. Be made a fool of. Ntabwo ndi umuntu ukunda ko umuntu yangira injiji. Find the girl. Shaka umukobwa, Lucas. ushake na Lucas. And get me my fucking money. Kandi uzane n'amafaranga ya miliyoni 25 z'idolari. Amura telefoni ya Martin Hella. Nako Hatto. Sasa baramenya miliyoni 25 umugabo yazohereje. Mr. Richards aza hakuno n'akana ke. Do you feel that's good enough? Mwana wanjye urabona bihagije? Oya papa. Sir. Ndaza komeza nitoze. Safatira. Nagucika intege, practice makes perfect. Komereza uko itoze biraza kukuzakunda. Wa mudamu nawe agaruka hakuno mu modoka. Yitonze. Dore icyo bita kaso. Mugabo aza hakuno. Numukira ariko. Flash you've got here. Ana pagasi rwamenyereye. Wamubonye muri Manchester no twamutanze. Birahagije. Ariko tuzamukumbura tu. Mamuzane sha. Hano hari igipagasi cyamenyereye umukire. Ako boss. Kumbana afite za mbwa zitwa maguca. Izi mbwa razira. Iyi ni breed nshyashya imbwa zose mva. Ziba ari ibisore. To make sure Ibifite imbaraga mu bitugu. it's job. Now, let's get. Mura iyi tugiye kuyigutoreza undi nagushwanyaguza kandi wihangane. Na amafuti yawe. Baza kure imbaraga ifite imbaraga zingana iki? Try to seem like the aggressor. Ati rwose iyi mbwa humura n'uyere kubwoba nayo nagushwanyaguza. Mugabo. Harimo igihano no kureba. Imbwa ibikomeye. Ayare ni umukire. Mr. Richards. Ushaka kureba breed z'imbwa afite zimeze gute? Zifite imbaraga zingana iki? Ni bwoko ki? Bwatinze. Tugaruka kuno muri France. Muri Chamonti. Ni Chamonti ni Chamo. Mujyani na bapfa bamenyeka bari muri France. Yagaraba. Bone nzabasomera mwakwisomeye. Kwicyatanye no kubasobanurira. Erigese. Uko mupinga igifaransa. Sogokuruza ubyara nyogokuruza yicwe ninuza nawe yari umufaransa. Biya kujya umwana igifaransa nzi. Nakureba nkaguseka. Manega yaje hakuno mu nzu y'abandi. Yinjira amatyo. Rangije. I've been expecting your call. Nari negereje telefoni yawe. How did you find them? Umundi wababonye uti. Bamenye gutaho bari. I make sure I always know everything I can about my employees. Ati rwose ndi umuntu umakinga ashaka kumenya amakuru yose nyene ku bakozi banjye. Ahamagara nyakuba Richards. Teresa is still a good-looking woman. Ati Teresa rwose aracyari umugore usa neza umugore wawe. Oh, and Wow. Gillian's swim team won their final. Ati rwose mukobwa we Gillian ekipa kinamo rwose yo kwidumbaguza igiye kugera kuri finali. Congratulations. Kandi felicitation pe. I'm guessing Ella Hatto reminded you of your daughter. Naje ko mwana muto Ella Hatto watabaye yakwibukije mukobwa wawe. Why do you want her dead? Hasubira kushaka kwita kano kana kagakobwa. Father betrayed me. Ese yarangambaniye He had to be punished. nawe yagomba guhanwa. He stole a lot of money. Kandi yarangije n'amafaranga menshi zose no kubanja kwita ku kana. Ese yarangije amafaranga menshi ashoboka. Your delay forced my hand. Aho sibyo ko gutinda kwawe wa mugabo nibyo byatirije ukuboko kwanjye bituma no I had to send Metzger overseas to pay bituma no yeza Sandra Bosso muri Amerika Mr. Hatto and his wife a visit. kugira ngo ajye gusura Mr. Hatto ndetse n'umugore we kandi yabasuye byanagenze neza amuha raporo. Sasa uyu mugabo baza rero mwicanyi babanje kohereza kujya kwica inde uriya mugabo Hatto muri Amerika ntiyamwica boza Sandra Bosso ajya kubivugana kandi zeke ibyo mbwiye atari ukuri. Aren't you just punishing a dead man? Ese uri muri ahantu umugabo wapfuye undi mu mugabo wamwishe umwana we urashaka wiki. Lucas, do you know how many people are in my employ? Ako uza abakozi nkoresha mu kazi kanjye. If I let one steal from me, Rero ndetse umuntu ubwe arakanyiba
What are the rest to think? ese urakeka abandi bakozi bazatekereza iki? N'umukozi nimba yibye mba ngomba kumuhana kugeza ku ivu byara rye rya nyuma kugira n'abandi bose batageza kunyiba bibabera isomo. The message is not for Martin Hatto. Umuntu ndi guhereza ubutumwa nagari Martin Hatto n'umuntu Martin Hatto n'umugore we barapfuye. It is for them. Ahubwo ubutumwa ndimo nabo abandi bakozi bankorera nabo bamenye umuntu wese uzakira ku ifaranga ryanjye ibyo nzamukorera. Lucas Of such potential. Such talent. umva Lucas ufite potential ufite impano mu kwica ako kana bakaba barakivuganya ukagaruka. A fine weapon, Lucas. You're a hunter. Nuza Lucas uri intwaro nziza ndetse uri n'umuhigi mwiza. You are a fine weapon and a fine hunter. That's what you are. Icyo nicyo uri intwaro ubwawe urikisha. Confused. Ndabyumva muri kano kamwe ushobora kuba wacanganyikiwe. I expect your supply is running low. Ati usibye ko ibintu wakabaye umereza bino biragabanuka cyane. Supply wakabaye muri kano kamwe cyangwa se umusaruro w'ibyo nagutumye biri kugenda bigabanuka bwa mbere nagutumye kwenda se w'umwana na nyina no abikora. Nohereza yundi mwicanyi Sanderi Boso. None n'umwana uri muri abumungana nka rohombi utankorera akazi. Must be difficult. I'd say impossible. Ibintu bishobora kuba bikomereye ariko sinavuga ko bidashoboka. To find a cocktail of the quality I supply you with on the streets. Ati rwose kuba nakubona cocktail y'ibiyobyabwenge ukoresha ndetse no kubigeza ku mihanda ni ibintu byoroshye. You don't know what you're doing with this girl. Ati mugabo kamubwiye ntabwo uzi byuradiringa nabyo ubika uwo mwana w'umukobwa. But one way or another, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi this girl will die. uwo mwana w'umukobwa araza gupfa. Ibyo wigira byose arapfa. You have to know that. Ibyo ugomba ubimenye tu. Ibyo wigira byose aho wajya hose mimi niko na pesa uwo mwana arapfa. Just say a prayer for her and be done. Ati cyo nagusaba musengere ubundi wicara utuze tegereza urupfu rwe. Ndamukupa buri hari ukuntu umukira bafite umwicanyi ariko ntabizi ko amva ashoboye akazi. Ati wa mugabo wowe ubwawe uri intwaro kandi uri n'umuhigi. Umugabo aribaza ko bishe se waka kana aka kana amafaranga se yibye ko baragahora iki. Ariko uyu mugabo nawe ngo bamufitiye umugore ndetse n'akana k'agakobwa. Nimba barabashimuse ryari je ne connais pas. Umugabo mugenzi bimwanga mu nda hawuze gufata umwana w'uruhinja akamyaka 16 n'akana n'akaziranenge nta kintu kazi. You left me in there. Mwansize mwana ndani. Disi nagatesi nikazi byo agapangira. Uyu mugabo ne bari bohereje kwica abyeyi bako aranagatabara afunga imodoka. Arangije akazana mu kizu ya bombo hano. Can I use the bathroom? Wareka nkoresha ubwiherero. Nta kibazo. Hari kibazo se bukoresha. Umugabo bamutumye kwica akana kari marere bakana disi mama shenge. None agana kakubone gatokeza umwana koko ndamuhora iki. Ure narabicanyi bagira umutima utekereza kabiri. Ariko buri ikintu kizakubwira ko umuntu yakoze akazi kubera gushaka amafaranga. Umukobwa yinjiye mu bwiherero asangamo agatelefone. Hari igihe abagifite wa mutima uteruka mubwira uti ibintu koza ntago ari byo. Kana kafashe telefoni. Umugabo kamusize hehe imbere. Urebe. Shyiramo nimero. Sinzigamagaye nde. Hello? Who's this? Uyu ni nde ko yitabye telefone. Kumbe dore mudamu bahaye telefone yese wakana. Dore ngo akana karamagana se telefone kitabwa na wa mudamu. Ukorana na Mr. Richards. Trying to reach my dad? Ndimo ndamagara pa uri nde witabye. Martin Hatto? Urimo ndamagara Martin Hatto. It's his daughter Ella. Can you put him on? Uyu ni mukobwa we Ella washyize te papa kuri telefone. I'm afraid I can't do that. Mbabare ntago byakunda. This is Special Agent Gina Banks with the FBI. Uyu ni special agent wa FBI witwa Gina Banks. Mudamu arakabeshya. Nkora na Interpol. What? Ngo? Tell me where you are. Agukene kwambwira aho uri none aha. I don't know. Ntago mazi. Who calls himself Lucas? Waba uri kumwe n'umugabo wita Lucas. Mudamu afite amakuru yose bose afite gahunda yo kwica kano kana. Yeah. Yego turi kumwe. Listen to me very carefully. Nyumva neza mwana, listen to me carefully. He's a professional assassin. He's a professional assassin. Wa mugabo n'umwicanyi professionally. Ruharwa. We believe he's been hired to kill you. Umwumva nkubwira ngo nanyizere turizera ko mugabo bamukodeje ngo kwica. Kumbe wavuga bamukodeje newe sebuja w'uyu mudamu Gina Banks tangira kumuteranya n'akana. Yakabeshya garo Interpol. Era tugiye kura iyi nimero yawe. Aho uri none atukugereho. Kana kana tugiye kamena ikirahuri. Ella. Are you there? Ella uranyumva cyangwa?
bakabaye ko Lucas Yeah, just a second. umva makanya ndaje kana kagize mu bwaro bamugabo numwicanyi ruharwa professional assassin. Ella. Umva ngomba kugenda kagira mu bwoba ndakwinginze mfasha Ella. Telefone yawe turaza kuyikurura turamenya aho uri. Abona ko telefone yamagariye France. Okay, biroroshye. Buri bintu byaroroshye muri iki gihe umuntu ahamagara tuvuga ati amamagariye Zamburi, amamagariye BJ, Kampala, Nairobi, Zanzibar, Indagara. Amamagariye mu Ndagara za Zanzibar. Akana gasoza gasaba mugabo afite imbunda urebe. Kagira mu bwoba. Ariko nk'umuntu uzubwajya rukunda umwana reaction n'uburyo ku maso yahindutse n'amarira mu maso niki. I have to get to the car. Ngomba kujya ku modoka. Navuga. I left something in the trunk. Hari ibintu byanjye nasize muri butu. Mugabo areba kana. Naseka navuga. Hari ibintu biri muri butu y'imodoka nataye. You're gonna kill me. Ese ko ugiye kunyica? Urebe? Cyane. Hari ibintu bakubwira. Hari abantu banga umuntu babaza ubusa. Ati ubwo ibyo bakubwira ariko kuri. Karabaza se uko ugiye kunyica urebe umugabo. Ikigabo namuwe. You're going to kill me. Koko se ugiye kunyica? Kigabo na santima. Cyane ndagwitana. Kagira ubwoba. Hano akajubwe wakamara we. Gashyira hasi. Ndakumva. Utazana ubugoryi. Wagira ngo igihe cyose nagutabariye. Ubona mbona nanibitse kukwica. Ibyo kana DC. Oya. Mugabo naye kubera mugo ntakistangira kumukomagura. Tangira kubirira n'utwunzu twuya. Tunzu twokere. Please, you don't have to do this. Ndakwinjiza nubikore. You don't have to. Nagugomba kubikora. Ndakwinjiza please. Please. Debya kana DC. Nakamarayika. Hari buriya umuntu wese wakoze akazi kubera gushaka amafaranga. Hari jewe ubwe abatari umwicanyi. Mugenze rebye umwana nawe afite umwana w'umukobwa. Uri mu kigero nk'cyaka kana. Akana kana muciye abaye paralize. Ubwonko busa ngo bwagiye ahandi. Buriya nunabona n'umuntu uhemuka muri iyi si ahemuka. Bro, akabyara akaguma ahemuka. Uzamenye ko umuntu nta mutima afite. Uzamenye ko uwo muntu ari nyabingi. Buriya ngo nta wabyaye uhemuka. Kuko abazige ibyo bakorera abana babane byakorerwa be. Akana karatangiye, akana karashwiragira. Uyu mugabo aza bamuhaye akazi ko ari abakire. Hano mugenze kana kageze mu gasantere kabona ka restaurant. Ana bya bifoni booth, bya telefone byo ku mihanda. Karaza. Mugabo arayinaza n'akamodoka. Mugabo yitonze. Umva mwana ntabwo nshaka kubabaza, I'm not gonna hurt you. Ntabwo nshaka kubabaza. Look. Banzo rebe hano gato. Akora bisasu cyane muri chamber, banama na magazine. I'm not gonna do anything to Wa mwana humura la kintu cyundi bugukorere, sibyo? Right? Sibyo? Alright? Manika amaboko. Ntabwo nshaka gumushyira mwana we. Mugabo yabuze uko yasobanurira umwana. I was hired to kill you. Okay, mwana mutoka mwiza kuri. I was hired to kill you. Bari bankodesheje ngo nkwice. I'm not gonna do it because Usibye abana ntabwo ndibikora kubera ko I can't. ntabwo nabikora. Ntabwo nakuririmba rutso ndasa umwana nkawe. Ntabwo byankundira. Buri urakarasa n'umuntu ubona ko mwana hangara mwajya mu mitsi. Usibye ko nabyo ntabwo yabikwiye. Nabyo ntabwo ari byo. I need to call home. Nyene guhamagara imuhira. I need to call my dad. Nyene guhamagara data. Kana nawe kazi kabyeyi bapfuye kera. Let me speak to my dad. Deka vuga na data basi binyemerere. Yarebye akana burabwe akabwira inkuru y'inca mugongo. Your father is dead, so yarapfuye. Deba nawe kubwira inkuru nk'iyo mu bihe nk'ibi ngibi. Ati so yishwe kera. Akana DC. Yahise mu kukabwiza ukuri. I was meant to kill you first as a message. Ati bwa mbere agomba kwica ari nk'ubutumwa dushyira ababyeyi bawe. Sasa uyu mugabo bamworeje kwica akana kugira ngo bahereze famiye y'akana message.
niyakica myself to do it. ariko nanjye ubwanjye narwaye n'umutima byarananiye. I waited too long. Nategereje iminsi navuga ni wenda uwo mutima kuba nakwica umwana muto wanza mu biranga. Till I killed your whole family. Kugeza ubwo kubera ko ntakwishe bishe umuryango wawe. Abantumye ni nabo batumye ndi mwicanyi muri Amerika Sanderi Boso ajya kwivugana famiye yawe. Want to kill us both. Ariko abo bigeze muri kano ka mwanya barashaka kutwica twembi. Kana yahisemo kukabwiza ukuri. Kana karamwumvira. Buranga ibyo mwigira byose shida zose mwamurimo uko mwakena kose igifu cyo nikibura kudemandinga. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara Premier. Uyu munsi nkabanisanze muri kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena ha amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Aba intebe za original, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga komande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego ama bed cover byose rari muri kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys. Mutugane natwe iwanyu tuhakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara Premier hamwe na kwizerwa Arts Furniture. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze none gushyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusanga na accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Inzara yo ntawe ujye uyihagarika. Mugabanza kuza gushaka hano ubu ngucenge tunzwe uduporezo twa hato na hato. Harimo n'icyo kunywa. Kana hano mugenzi akazana hanze. Bafite aga cafeteria ni supermarket harimo n'uduporezo. Ikanyanga ni yanjye nawe urya ibyo ushoboye. Akana. Sinzi kiri bukunde muri byose ariko napfuye gutoratoranya ibintu zwe bikundwa n'abana. No snacks. Tono to biscuit. Da akira. Maniga nawe yiberaho gikomando agasukira hasi. Twaririye mu byone. Aho zari n'umusirikare akivamo yihindukira umwicanyi. Gerageza ubone cyo ufata icyurya. Ndabone butugiye kwirukanka. Uraza gukenera imbaraga ukeneye kurya. I said about my dad. Ibyo nibyo wambwiye byo nyine kuri data cyangwa hari ibintu batari wambwiye. Mbwira ko ibyo wambwiye bitari ukuri. Ndabizi mwana muto. Ntago nakubwira ibintu nkubeshye. Yifungurira kanyanga. Se wakana. Baraso.
icupa kumba bicanyi aho bari babatumye aho bicanyi tayare habuze gatoya guma hasi wa mwana we basirayi papa bicanyi bari hakurya muka resitora sheka buga kwa mwenzangu abicanyi bari hose chabita umuriro we chabita umwoto bamuratsa kwitako ndani kila bamutumye kwicaza aka kana kubareza famiye yakana famiye mnuza message ni yakica bica abyeyi bakana nakana baragashaka naye baramushaka hano hari wabonye amaraso aha bazawapi mana we hano hari mu gikoni hari za firitezo hari bataye igifirigo yawe mugabo ni igisore bombine abasore arangije ndasimbera amazaza yamaremo barasa yawe baragigira mugabo ni umwicanyi soja umusirikare fata umugozi w'imbunda n'igikigabo bundi fata mu ijosi akana karangije akana nako kana kumva nabi chebwe data we nakubwiye bitandatu najomba cyo kirimo papa kana kabana hano urudirisha mugabo arangije anigisha umugabo imbunda akwega umugozi w'imbunda imbunda iva ikungoto imbunda kuri nkongoro kana karangije gacibikari mugabo niga mugiyazi wariko ubwiye kila kana gahagajira hakuno kana kila abo batumye aricyo bambaye abuze gato gira vuba ela gira vuba bicanye buzano ni benshi ndabizinja mu modoka nawe yari muri gengo yabo kabana kana basiga mahita aho ngaho mana we kana kabonye ibaye umugabo yavuga ati umva nawe uri wanted nanjye ndi wanted turi wanted nk'inyazi kimene ku isoko warizo zikora isosi mugabo ageze aha banza parikamo akana yabikabwiraga umwana muto twara nkwereke twara ajya kuri vora ngo twara ajya kuri vora mugabo arangije inyuma bari bamurashe mu itako ibaze umugabo ageze ibirometero magana nibwo yumvise yibuta ko bamurashe uriya musirikare si ikintu umusirikare abungana isasu aha nabona hari agahengere bwe harya bandashe ibi nta musiviri ibyo ntiwabyibutse ibyo twe b'abakomando mugabo arangije gakobwa karatwara bari cyiza cyo kwigisha abana imodoka bakiri bato mugabo arangije avanaho igishinge umugabo ni junkie we wirangara reba ku muhanda Are you a diabetic? uri umudiyabetike ko witera ibishinge barandoze se njye ndi mugo pimpa ibi bimfasha gukora ibyo ngomba gukora bigabanya ataki kana kararangaye ariko se modoka tayari .net gonga igiti ayiwe ubu bari bazo kwitera igishinge Sorry. mabarende kana disi na gatesi bwatinze ntago bagomba guhagarara bagombe bataravaye kana hakuno yewe Dani ni jewe ego akuna agakobwa gafata akapapiye ntuza kaza kwihanagura ahantu kakubise umutwe kuri imbere mugabo aracombagira hawereyo nta musivire barasanga bakigendera isazo hetangira kabone nimepfuye apana mukomando barakurasa ugakomeza akazi barakurasa rigendana rega mwebwe ntago nabwira ibintu tuba twarahuye nabyo twebwe mu kazi bamba bafata nk'abasivire mujye mwirebera agasobanuye mutuze muturiye akiraho hello yamagaye hello hello kumbe famille y'umugabo barayimukanje ko ntago yashimuswe uyu ninde
mudamu arakupa apfa kumva ko bakiri bazima ariko mukangisha ko igiceri cyose nabo babivugana. Mom, who was that? Mama yarindi yewe nta muntu ntabwo yavuze. Kana karashushanya anega barimo haye ryitako ariko ntabwo aryumva. Ikibazo ni itake. Hari inshuti mfite igiye nuza kuri gari ya moshi yitwa Dani ariko twarakoranye kuva na mbere. Bonjour. Bonjour. De votre destination? Mwatugura mwerekana ibyangombwa tugiye i Paris. Mais appelez ici identification. Mwatwereka ibyangombwa byanyu identification. Identification? Hers? C'est pas mwana se. Mwana nta byangombwa. I left it in the hotel. Nayisize muri hotel passport. Right, Dad? Sibyo papa. Imihanda kwigisha kuba umuraro umwana atangiye kwita umugabo ngo nisi kugira ngo bareke bagendane. Sinabwo najyana se umwana sigare. Umwana passport ataye muri hotel. Fande mutwihanganire. Tu travaillais en Paris. Tugiye i Paris. Bene igifaransa. Abo bati bon voyage. On a dit merci. Mama bwira murampinga ariko je connais beaucoup de français. Abo bikoze neza tangiye kumenya imihanda pape. Petit yangu. Tangiye kumenya imihanda. Nabi byose bivugisha biragoranye pe. Mwana amenye ko agomba gucana ku maso. Mention clients by name. Our firm has handled sensitive issues. Atirango twamenye abakiriya bari busibye ko hari abakiriya bakansorinze. Gahunda twari dufitanye. Such as yourself. I like it. Usibye ko profile yacu cyagaze neza. Hano rwose bakoze akanama. Urabona izi nama z'abakire no kuganira ku cyayi. Ntago byamujya mu nama usanga ibiyoga biracicikana. Kumba kana kawa mukire Richards. Mr. Hatto handled a number of sensitive issues Ati rwose Mr. Hatto yakemuye imibare rwose yari ifitemo utubazo. involving my US interest. Ariko rwose inyungu twari bukure muri Amerika nazo yazitayeho. Martin was having his own legal difficulties. Komba ko mugabo ari mu nama hakuno akana kiwara gakanira. Reba inyubako papa. Inyubako ni bwami. Privilege. I honestly don't know if he was making an agreement with you. Ntabwo namenye mbere ko Hatto apfa ariko sinari marumvikana n'abantu. Ariko rwose amakuru twahaye twatanze muri leta yarahagije. Mr. Addison. Speak frankly. Rwose uburyo uvuga ni byiza. Narcotics generates enormous amounts of cash. Ati rwose ibimogi ugurisha bibyara amafaranga menshi. Launder those revenues in the Rwose muri Amerika unutanga imisoro neza nta kibazo. we want. Ariko twumvise ko Mr. Hatto na Hatto Martin yakwibye amafaranga kandi ari umunyabugugu. Akana kabonye sari mu nama ese yigurishije imogi buke Mr. Martin ikintu yamuhoye ngo ashaka ko yamuteza leta. How are your school lessons? Amasomo y'ishuri ameze ate? Test. Umva nabonye amanota 90 muri algebra. William. Kumba kana kaza kuvugana na nyina mu buryo bitemewe. Is everything at home? Ibintu byose bimeze bitaye muhira. Hey, you can talk to me. Mwana wanjye wambwira bimeze bite? Fine. Ibintu byose bimeze neza. You so much. Mwana wanjye ndagukumbuye. Wish things were different. Na ya bintu bitandukanye. Kana kumvira agafunga laptop. Ise maza arakambuye nyina adashaka kuvugana na nyina. What have I told you about your mother? What have I told you about your mother? Ni kirakubwiye kuri nyoko. My mother's a whore. Waramwe mama ne abantu bigurisha ku muhanda. Rero mwana yine banyoko yigurisha ku muhanda nagara umuntu mugomba kuvugana. Ubwo umugeze afite umutima mu guca buri umuntu wese mwabyana uko yabameze kose ntabwo ambuza uburenganzira ku mwana we. Gatinze muri gari ya moshi. Kumbe maniga muri gari ya moshi. Harundi mukobwa wazaga. Amanga hakuno nikomangire muri code mugabo bafata kumumetso. Lucas yego. Gakobwa kakubise ubusingizi. Aho ni mukobwa cyane. Okay. Thanks for coming. Wakoze kuza. I was there just once. You called me up for dinner and a movie. Ati rwose na indi standby rwose guhitanza bujya mumaganaga. Kumbe ugomba kumuhandura isasu mwitako. Na atari kabisa. Abuyizo anagura oya. They say you kidnapped her. Abantu bavuze ko bamushimuza. Nagaruko bimeze ntabwo nyashimuta abana. It's all over the news. Bagushyira ku bitangazamakuru byose. Let's get started. Reka dutangire muhandura isasu nabindi. Berekeye Paris mu Faransa. Umugore wajya kuri Tweferi, yajya ni Tweferi wa Manara. Tweferi. Yewe. Use. Rumasha na wamuvanye. Oyi ni mushitanye yitwa Dani. Maybe you should go for a walk while she finishes up. Ati wabutembera mu gihe Rumasha nari arakemura ibyo ari marakora.
ni umuvuzi gakondo n'umuhandura amasasu kandi bakemerera kuba gatembera hehe muri gari ya moshi. None Rumasha gize gutya hakuna kana kaje hakuna kajya kareba ifoto ya se bari kumwe. Yese ngweze ko yaragiye guteza umugabo leta nicyo bamuhoye, ariko ngo bagiye nabwo kumurasa hari amafaranga y'ibyo 225. Rumasha na Gina nako Dani avuyeyo imozana hakuno. Johnny Walker mumeretse cyo kunywa s'il vous plaît. Bona hakana kicaye bana mikote ni Dani azana hakuno intugu. If I join you? Hari cyazo mwiyunzeho kwicara kuri table imwe. How's he doing? Ameze atese. I'll be okay. Araza kumera neza. Really indestructible. Turiya mugabo arakomeye cyane, indestructible. May I ask you a question? Wareka kubaza mwana muto. Ego. What are you doing with him? Uriya mugabo murakorana iki? Wumve. Kandi wengo ni nshuti magara ngo yahamagaye ngo aza mufasha. That's all I got? Yewe niwe nsigaranye wenyine. You're really fucked up. Wa mwana uri mubazo binakomeye cyane. Is it a schoolgirl crush or just looking for daddy? Ese uriya mugabo ni umukurashi wabo kurashingiye mu ishuri cyangwa ni igisaza mwikundanira? Umva gato wa mwana we. Sit. Icara hasi. Icara agabanya ubugoryi. Help you. Ndimo nageza ko nagufasha. Uriya mugabo uramuzi? Think he cares about you. You're wrong. Aturiya mugabo nemucyeza ko anakwitaho cyangwa se akwitayeho. Wibeshye. The only thing he cares about is his face. Uriya mugabo cyane atageza kimwe cyonyine ni ibikoresho ndavuga mugo bimufixinga nawe bimuturisha. Getting high. Kujya ibifuri nta kintu abatekereza mu mutwe we. That's all what it's about. That's all he's all about. Ati nicyo kintu cyonyine mu cyo mu mutwe we nawe gutekereza. Always was. He's a junkie. Uriya mugabo ni umujunkie. Always was and always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka. Always was, always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka niko bihora. And I get it. There's the thrill in trying to rescue a man. Ati koko birananeza umuntu kuva ko yatabara umugabo ariko So exciting when you think sinzi biri gutekereza. I were to awaken something good inside him. Sinzi niba wakoresha imbaraga zawe mwana hakaba ari ikintu kimwe cyiza wamwibutsa cyatuma yitekerezaho akaba yarekera kunywa mugo. Believe me, I know. But this is not the case. Nyezera wa mwana usibye ko muri kano ka mwanya ntago ari cyo gihe cyo kubafasha umuntu ufite itakiya mugo. Ntabwo ukeneye gutabara ubuzima bwawe. Sad truth about Lucas. Ati uko niko kuri kubi cyane kunababaza kuri Lucas. Whatever that was good inside him. Icyo ntabwo ikintu cyari cyiza muri we cyose cyari kiri muri mindani. Ubu umutima mwiza cyangwa iki cyari cyo cyose. Died. Long time. Ibyiza byari muri Lucas byapfuye imyaka myinshi ishize. Kandi nta garuriro rihari. Not for you. Nta nubwo yagarurwa nawe. Not for me, not for anyone. Nta nubwo ari nanjye wanamuhindura cyangwa se umuntu wari wese wamugabo ni umujunkie. Ni umupfuri ugenda. Abantu bazi guca iteka. So if I were you Rero iyo mba ndi wowe and had Richard Addison trying to kill me, njyewe ari gibizi ko Mr. Richard Addison ashaka kunyica I'd take this nakakiriye aya mafaranga and I'd run. usohoke muri iyi gari ya moshi kuri sitasiyo ikurikira wifatire indi modoka ucomoke. Arakoshye. Urebe filime gakubise nizo amafaranga nari amayeri jana bari amadolari ntabwo ndebye neza ati yabyiza waviramo kuri sitasiyo imbere ukicomokera uko Addison Richard niyo ashaka kukwica wa mwana we kugira inama nongere kwikurura ku mujunkie. Kumbe junkie man hakuno. I feel good. You did it. Imeze bitase neza. This isn't even your stop. Wakoze akazi keza wakoze. Gombana muri gari ya moshi ariko nabwira abantu sitasiyo bagezeho bana ya Kabunda. Lucas natekerezaga. I'm thinking of this. Warati tukita mose. Kamwereka mugo mu rushinge. Uyu mugabo nabararezona umuntu ushaka kunjyana ibifuri. Reka twitere mugo nka kera akira wibanze. Wibuka aya kana amafaranga niba ari amayero ijana niba ari amadolari ijana ngacike. It's cold. Umva mugo ni zahabu ku mujunkie. Abari nka zahabu akana kaize ku indi station kavamo ngo bakagira inama. Urebe filime manigare umuntu umuzaniye mugo era arihe wa mwana. She's in the dining car. Ari muri dining car. She's having some food. Ari mararya. She's fine. Ameze neza.
erega nawe fata ibihe byawe neza iteremo umuntu mpaye mugo akana kasohotse umugabo arebye umukobwa itere aramushishikaza kwitera mugo. Come on, your body wants it. Erega itere nta wundi muntu ukeneye hano mugo itemo urebe Do it so much. ariko si nikituma unshishikaza kwitera mugo urebe mugabo. Come on, your body wants it. Na umubiri wawe ukeneye mugo. Why do you want me to do it so much? ariko si ko umuntu ushishikaza kwitera mugo urashaka iki? Ndebye umukobwa. What is this? Ubundi ibi ni ibiki n'uburozi n'ibiki uri kumva ngo nitere? Magic. Ni maji. Pure. Maji ya nyayo, pure magic. Tangije. Fata igikobwa. Ni ibiki bijya mbere? Gira. He's put a brace on your head. Addison yashyize igiciro ku mutwe wawe. Who's out there? Ninde uri hanze? Sandra Boso nawe ari hanze. Amenya ko amwica nyuje so abana yano hanze. Kuri station aho ngari yaje aparitse ngo Sandra Boso ari hari. Aya, kumbe dore Sande. N'amafege. Sande ni fege rwarambikanye na kanyanga. Bitakana. Yeah, waiting on someone. Hari umuntu utegereje mwana muto kumbe umwicanyi. Erajya hasi. Tangira kurasa kuri Sande. Tangira kurasa kuri Sande. Kuri Riboso. Oh. Kagabo kare kagize ku mwana. Tayare. Maniga aratabara. Sande mafege. Yarafatiranya kana. Sande mafege. We n'undi mwicanyi urenze. Lucas. Bonye gari ya moshi imiraza. Ambukiranya. Baryo gari ya moshi itambika. Sande mafege yabuze gato. Che. Yewe. Dasafande urambaza iki? Nganda. Yitonze. Sande yageze hano abona police. Bika kabunda. Ari munyamunya. Abaturage ni nyinshi ariko bumvise kurasana. Sande mafega vayo. Baza kuno ku cyambu sasa. Hano abara abarobyi b'indagara isambaza uburobe English channel. Hey. Mugabo yafasha kuno icyato. Buriya muzagire connexion. Aryo burobe babara burya ntabwo ni boro zo mu mazi. Bakumwanda singa mumenya isikyaga nawe mujyanira umyumva babivuga. Konajyanye by'inyanja se. Meze neza. Ngo kapfa usibye kwazo usibye situation ndamona kwepana n'amazazo ngo meze neza. How do you do it? How ubikora uti? Karakara mubazi. How do you kill people? Wica gute abantu? Aho umwana ati gute wica abantu? Hari kintu umwana kubaza nawe ukinenga mu mutima. It's a job, right? Numvisha kari akazi kawe nyine sibyo? Someone gives you money. Munagwa amafaranga. And says murder this person. Kuvuga ngo genda unyicira umuntu. When you do it. Ukagenda ukabikora. Mutima ukuraye. Ndangije avana y'imbunda nawe. Bana amagazini iri muri chemba akira hakuno. Se bishaka kumenya se? Kira fata. Amata bunduki muri biraremereye. Kana Put that in there. Chirimba ushira nuza magazine mu mwanya waje. So shaka kumenya uko bigenda se? Aya matsiko nyakumari. Pull that back. Kurura iyi nuza slider usubiza inyuma. Hear that? Umvesha kanu? You know what that means? Osho bisobanuye kumva kantu kameze gaturika. In the chamber. Bivuze ngo isasu ryamaze kwicara muri chamber. Bamaze ku loading. That point.
aha ubutunga rero mwana yifashe nk'ufashe dusi igisokozo cyangwa ikijumba we tunga ku muntu ugiye kurasa so umutima ukomeye mbaza aho tuwukura ngaho rasa ndasa nyine wambaza mu mutima ukomeye tuwukurayo ndasa ubimenye That's how. nuko bigenda natwe bwa mbere tutararasa umuntu twumvaga ari sakiriregwa ariko ubu twabaye inyamaswa buri muntu utaranabaga ni nk'uko buriya hey amaraso ni ikintu kibi cyane noneho kwica umuntu rero wa mwana we bwatinze twinjira Leeds England arabazaga abagabo sha baragenze ngaho twite Zirande ngaho France ngaho England baragenda koko baciye amazi kujya binje England hariya mu Gifaransa England yitwa nguki Angleterre is Britain hano nutuye rimwe na rimwe nzangagangika nawe ndebera inyubako inzu y'umujanki ufite igifurati kihagazeho ariko do isuku ntayo ibitebe bidahanaguye ibyo baririye imyaka 5 ishize biracyarimo hano oya hari Londres ni London wanyatsiwe muri ibijiji makaya hari muri abantu b'ibijiji musakuza cyane Tom mugabo nayo itakiza tangiye kumukubita tangiye gusubirana afite udufaranga yewe It's my daughter. aya mafoto si umukobwa wanjye yitwa Gillian. You're someone's dad? Ni umukobwa wawe nawe ufite warabyaye se uri papa w'umuntu runaka Do you live here? aba hano se ntabwo nigeze mura n'umwana wanjye I never met her. My mother left me when she was pregnant. Bati nyina yanaye atwite ariko nagiye mbona udufoto. You want to meet her? Ntabwo wifuza guhura n'umwana wawe se I don't think it's best for her. ariko ndakeka byaba byiza umwana we tuzanahuye ko ntabwo n'umubyeyi wakwifuza guhura n'umwana we buriya abajanki benshi baragiye badashaka kwitera ibishinge ku maboko akitera nko kwitako ahantu abantu batabona. What if he's a dick? Banza nyina yaragutaye ko yabona guri umuswa. What are you doing? Urakora ibiki? Yarasaba umugabo yavanye impantaro vana umunota. Urapanga iki? Afatana umugo. Are you kidding me? I trusted you. Wa mugabo uranyinjira nawe nakwizeye. Jya mu kindi cyumba. It's a great plan. No umupango mwiza. I'm gonna fucking die. Koko ugiye gupfa. Thought you were helping me. Nagenda guri muramfata na uri muri tera ibiyobyabwenge. That's what we came here to do. I thought you were helping me. Nicyo cyatuzanya no kugira ngo ubone ibindi bimogi kumbe narenze kuri muramfasha. Give me a minute. Bamwane mu mwanya mutoya. Mu munota. Kana kari yumviye ni ka Ella. Ngo bagiye kwitera igishinja kana kararira. Atko ntabwo yibeshye byavuga byari ukuri. It's better your daughter never meets you. Byaba byiza umwana wawe urinze upfa mudahuye. Mwana yamubwiye ijambo rimukomeretsa ati byaba byiza koko mukobwa wawe abayeho atakuzi. Umugabo bamubwiye ijambo muri hari ijambo bakubwira niyo wabura umusazi rikagukora ahantu arambika urushinge hasi. Ataho kujya mwana wazakubone warishwe na mugo byaruta akazarinda afata kubonye. Ushinge yafashe mugo arayimena. Bure n'umusazi hari ijambo mubwira rikamukora ahantu. Now what? Ubuse niki gikurikira ko wisaza? Umugabo yasatsemo. Sasa umugabo nawe yafashe umwanzuro niyongera kwitera mugo. Hano takizira gukubita. Umva ugahita umera nk'agaca ukagarura nk'agaca ukaruka ugacisha ahantu hose. Utumyira tukakurenga ibiki. Mwana azakora ibya mashini bya kera by'ibibundi. Yandika mwana amazina ya Martin Hato. Musacinze hano. Mugabo wari most popular wari uzwi cyane. Mr. Terashize apfuye. Menya ko ibyo mugabo yambwiyaga byari ukuri. Niyo makuru y'amaracicikana. Rangije yandika hano Richard Addison. Wa mugabo bambwiye ko ari wishe se. Arangije aramureba aramumenya. Mugabo rero kumaso utamenya ko ari umugabo ukuze abona hano inyubako ziwe
Addison International Foundation afite na foundation yiwe abantu bakora imishinga itari udushinga papa. Mugabo takizara mukomaguye takizira mukomarishimagura ngo abantu abangombwa bayo ngo ndi kumva ngo wagira ngo babacomesura mu rutirigongo ibintu bitanahari. Mugabo takizara mukomye arabira ese byasaba ibingane ibiki kugukodesha bisaba iki? My parents are both dead. I'm going to inherit money I can pay. Ati data na mama bapfuye nige amafaranga basize nige uzayatwara nakwishyura. Ababyeyi bangiye bapfuye nige mwana we nyine bagira bavuze imitungo ya data na mama yose igiye kujya ku mutwe wanjye nagukodesha ngaye ni bari kumukodesha ngamukorera iki? Ngira I want you to kill him. ndashaka umunyicire. Addison ndazakumwice. He killed my father. Yishe data kandi nigiye kuragwa imitungo ndashaka umunyicire. Kigabo kiraseka umwana numusazi koko. Laugh at me. Winseka wa mugabo we. Were you afraid of him? Ese nawe uramutinya? Understand. Bamwe na ibintu tasobanukiwe. What is there to understand? Ese niki nasobanukiwe? He's trying to kill us both. Kuko arimo aragereza kutwica nge nawe. Dore bikunze kamwivugana byabasa kurushaho. When you take your life. Ati wiyambuye ubuzima. Nako iyo wambuye umuntu ubuzima nawe ubwawe bikwambura ubwawe. Asa nkugira kandi inama muri make ntuzice kuko iyo wishe nawe ubwawe urupfu ruragukurikirana yoka kwambura ubuzima. Mugeze nk'umuntu mukuru arimo arabwira kana ati ikuremo umutima wo gutekereza kuba wakwica. Kana kafashe imbunda urebe. Put that down. Era shira imbunda hasi wa mwana we. Shira imbunda hasi. Put it down. Ndakweje shira imbunda hasi mwana muto. Put it down. Mugabo takizira cyamukubita. Takizi imbere nabi. Sasa hakuno bwatinze ubundi bari muri London n'umubona akorera London England arya mu Angleterre ni Britain ubundi waza ndashaka England England sio Angleterre Britain ni Britagne mwana yije muri office y'umugabo aza kuri sebusiyo. Can I help you? Nagufasha? Here to see Richard Addison. Ndano kureba Richard Addison. No. Mufanya appointment oya? Tell him it's Ella Hatto. Mubwira ngo Ella Hatto. Uyu mwana se yakoraga muri company baramuzi. Itegereza iyi. Ella Hatto here in reception. Nyakuba Addison dufite umukobwa wa Ella Hatto. At the front gate and direct. Umugabo ari mu nama hano n'umukire. Will be distributing orders. Ella Hatto waiting for you. Umukobwa muto witwa Ella Hatto aragutegereje kuri reception. Umwana ashaka kwica menya ko uyu mwana kubageze muri iyi nyubako hari ikibazo cyatewe na probleme. Mwana arabana yo kuri reception. Bonye umugabo mwana bana yimbunda itunga umugabo. Full security. Aba security. Mwana afite ubwoba nagari cy'umuntu. Kubera wa mujinya. Kiri muri asa mwana. Barakazuba aje umugabo aracomoka. Mwana mbona nyimbunda. Mwana nimbunda. Araba mwana atangira. Mwana atangira. Da filime sasa. Ikigaba gitunze imbunda ariko mwana ku makamera hose yagaragaye. Mwana kugira gutya reba filime. Yagiye kugera hasi police kare. Mwana tabahuri twakubonye ufite imbunda. Utabahuri, stay where you are. Tabahuri. You're telling me Richard Addison Uri muri amwe ngo Richard Addison Industries. ufite Addison Industries ngo yishe umuryango wawe
bakaze kuri station Got to tell me the truth. ubwo mubwiza kuri wa mwana we Into Richard Addison's office with kuko winjiye muri office ya Richard Addison a loaded weapon. ufite imbunda iri loaded So much trouble. bevuse wa mwana nawe ubwawe uri ikibazo bwatinze. You better have some news, Banks. Don't worry. Unaweza kufita makuru Banks. It's a total whack job. Akazi kawe nagakoze. Wagakoze I'm at least a bit curious as to why this whack job wanted to take a shot at me. Ati ndimo ndibaza uriya mwana yagutageza kuri biro yanjye agerageza kuba yandasa. Richard, stop. Richard stop rekera. Ndimo nabikurikirana. Ariko namenye nta amafaranga yawe ari hehe. That father was a piece of work. Ati se rwose yari gitangaza. Hid it in his daughter's savings account. Uriya mugabo yibye yakwibye miliyoni 25 azibika kuri konti y'umukobwa we. Our New York fraud unit traced it. They're sending a subpoena to the Swiss government. Ariko muri New York twagejeje kuba twatracinga amafaranga anari kumba amafaranga ari kuri konti y'umwana iri mu Busuwisi. How long have we got? Dufite kingana iki? Hours. Na amasaha make. Wenda. The account's frozen. Kuko iyo konti y'umwana sanga yafunzwe. Out of there and get my money, don't you think? Mujye abyo cyungwa garuza amafaranga y'imo kafu. Niyo mpamvu mbicura. Kumba kana kuri konti yako yo mu Busuwisi gafite miliyoni 25 z'amadolari y'amanyamerika. Ariko nakukabeza ngo se niwe yabitse amafaranga. So, Mr. Addison isn't going to press charges. Ati mwana ari umunyamerika kubera ko nyakuba Addison yavuze ngo tukubabarire. Ko umugabo ukababarira no kujya nagafate. An agent from Ubu nataha cyane. taking custody of you. Hano hari umudamu witwa Gina no mu agent wa FBI uri mugiye kujyana. Nje kujyana muhira. Twaranavuga kuri telefone kumbere n'umukozi wande wa Addison. Kenjiza mu modoka ngo bakababariye byahe. Mudamu arangije. Seatbelt? Ambara sentire mwana muto gataza no gucomoka. Mudamu no muhanga. Sasa hakuno itaki zamaze kusa nkaho zigabanuka. Pakiri pinda rye. Hano hari amafaranga yaragiye atsimba. Ufite n'udu passport nka sang aba nimero bose. Mugabaza hano. Flight confirmed. Ngora tike indege tayari. Mudamu kana akavana he. Ndani ya mujini akajana hahe. Zana ruve tusanga usoka mu muji gatoyi. Kumbe banigaraha abona hano hari ikintu kibipinga. Ureba neza hano yarari banzara bamwinjiriye. Okay. Uyu mwana wa Bobby Shiraho gutwi. Yawe. Abagabo. Ndakumva. You're still alive is to give Addison a message. Impamvu nari bukurasa nuko nshaka kukira ubutumwa Addison. Tell him I'm done. He won't see me again. Umubwira ngo nyine twararangije ntago twararangizanyije. Ntago azongera kumbona. Kigabo. Gisha guhangana. Kigabo. Nacyo ni gisore. Baragigira. Chabe. Lugoni hene. Bose na basore. Fata kabunda. Ataragira haro warishizemo. Dani wa mukobwa. Muyu koko. Utava huri. Sabuje pa utabuje. You know what? Cyeje kurikira sasa. Don't judge me, Lucas. Lucas nunchira imanza ha? You're in no position. Nta mwanya uri mu rwose wo kubavuga nta burenganzira. Nta jambo ufite muri make. Look at you. Running away. Banza wirebe uremurageza kuba wacika. Wacika umukire. Really? Urumva wacika bigakunda. Babasuka muzana abasazi. I'm leaving. Umva ndimo nagenda koko. To where? Uri umusazi kweli. So pathetic. Uri murageze. Wari uri murerekeraye. Far away. Ndimo najya kure cyane. And then what? Hanyuma nucika. And nothing. Nta kindi kizakurikira njye nibera ubuzima bwanjye. No, this. Ntabwo naba muri ubuzima. That's the point. Niyo gahunda yanjye nta n'ikindi. Ni kamushuti. I'm done. Njye ndambiwe kano kazi. Yes, you're done. Kuko urakarambiwe. There's a price in your head. Usibye ko amafaranga menshi bashyize ku rutwe rwawe. Wo kwicara yatsindira. It's just business. Mwana binanga ibintu biri personal operation mfa nawe ariko iyi ni business. It's not personal, it's business. Sorry. Hangane nakundi. Do this.
ntabwo nshaka kubikora kumbe yaragatanze mfite target yunamyemo gatoya karasa hejuru kumbe yunamye kumbe hakuno umwana nawe ari umujyanye mbari vuba turagera ku kibuga cy'indege mwana mutoya ntugire ubwoba waciye muri byinshi gusa nta gihe dufite usibye ko hari utubazo nshaka kubaza yego mbaza numvise ko ngufite nuza bank account mu Busuwisi yego niko yemeze cyane niso wayigufungurije se Yeah, it's for expenses when I'm away at school. Ati rwose ayishyiraho udufaranga two kwifashisha mu gihe ndi ku ishuri. Do you know how much is in it? Waba uzi amafaranga usigaranye yose? $100. Ni ubudolari buke butarenze nka 200. Money in every month. Sibyo ko papa nshyiraho amafaranga buri kwezi yo gukoresha. Ntabwo kazi ko ari miliyoni 25. This is difficult. Era ndabizi ko bitakoroheye. Think that account may have something to do with your father's murder. Icyo nakubwira cyo nuko ndajya ko iyo konti ishobora kuba ifite aho ihuriye n'urupfu rwa so. So I have to ask these questions. Niyo mpamvu ndimo ndakubaza bino bibazo. Ni Gina Banks. Naye ni umukozi wa Richard Hudson. Check your balance. Ese ugiza online urebe balance amafaranga usigajeho. Cyane. The login information, your username and password. Ese waba ukoresha iye username ndetse na password kugira ngo urebe online amafaranga usigaje kuri konti yawe. Do you have to look that up or do you remember it? Ese nagufasha cyangwa urayibuka? Oya password ndayibuka. Byiza. We're getting somewhere. Okay, no matanye kumvikana. I need you to fill this out. Nyene ko wuzuza bino bibazo biri muri telefoni. Just skip down to the bottom or Wewe simbuka ibibazo biri hejuru urangiza usubiremo username yawe na password. Your signature, okay? Binakunze wanasinya. Nana atekereza ariko se. Muze neza ra? Yeah. Mudambaza password yanjye ndebera amafaranga online. How long until the airport? Haya dusigaje umwanya ngane ngo dushike ku kibuga cy'indege. Minutes, it's right up ahead. Ni imbere gato ni minota mike turahageze. Okay. Why are the planes landing behind us? Komo n'indege zisa nkaho zirimo ziramanuka ziparika inyuma yacu kandi turimo turajya imbere. Mudaba amenya ko urwana rwamuvumbuye. Well, byiza rero. I guess we're going to have to do this differently. Ndabona ibintu tugiye gukora mu buryo butandukanye. Tunabikora mu bundi buryo nabona ibyo kumvikana byanze. Kumbe Sandra Boso akano kana karamuzi. Birakura wa musazi birakura. Bagatinze. Disappointed me, Lucas wanengushe aramubwiraga. I know you're there. Ndabizi ko ukunyumva. I just wanted to tell you. We got the girl. Ndashaka nkubwira yuko umukobwa twamufashe. She's been taken care of. Ubu tugiye kumwitaho. I guess all your trouble was for nothing. Ndakeka ibibazo byose wagiye uteza ntacyo byamaze. You're on the run by now, I expect. Ndakeka ko nawe utangiye kwirukanka uhunga. Usibye ko baraza kubona. Really matters. Uko nijye ukimangayikishije. Worth it. Ntabwo nakwiye kubaho. Done. Nge nawe turarangizanyije. Exist. Uko n'ubu ngubu ntabwo ukiriho. You no longer exist. Menye ka kana bagafashe. Reba filime sasa. Bagatinze. Urugo rw'umukirari ibirori biri kwabera. Mfite abayobozi benshi yagiye atumira ingagari. Thanks to the generosity of Mr. Addison. Rwose nyakubahwa Addison twashinye rwose imyitwarire burya. Rwose bashye babaganira nta kindi amafaranga ibintu byose mugabona akana ke barafotora. Tajyana umwana mujyana ajye kuryama. Uramuke William. Bombe ko marembo filime yajya atangire rega ari indi yazaga. Naherekejwe n'indi. Behind me. Undi nyuma ni Sandra Boso. Mafegi mureke nawe yinjire. Sandra muri buti y'imodoka afitemo kakana. Binjira indani mu rugo rw'umukire. I'm so sorry, excuse me. Munyanganire. I'm very sorry to interrupt. Mbare kugangamira. Hari umuntu ukeneye kuri telefone nyakubaho. Nyihanganira gatoya. We have a problem, Richard. Nyarusha dufite ikibazo. Where's the girl? Turi kumwe n'agakobwa ko turi munsi y'inyubako. She was dead. Narizwe yapfuye. Information. Uyu mukobwa yanze gutanga amakuru ya konti yiwe. Yanze kutubwira password. Just trying to stay alive. Gerageza buryo cyo ubikora umwana guhe password. Cyangwa kanze mbyikemure kanze mbyiteho. Yakanze ndebane n'uwo mwana. Mugabo yarazwe kana gatanze password bakakica akana kanze kuvuga. Bakiraho zezana umusazi ku rugo rw'umukire. Ndakurasa cyangwa wabwira bafungure.
fungura amarembo. Urebe haruguru akwereka imuntu ukibwiriza. Open the gate. Fungura amarembo. Ntago bantumye ariko ndavuze fungura amarembo. Ouvrir amarembo. Ouvrir a portail. Haje Faransa nzi. Portail. Navuga kwambera nabo n'abandi bakuramo. Pega umuribwe. Tayare. Vuba. Ndani. Yiyemvise mu birori. Ariko si umwana wanze kuvuga. Mukirara n'abandi bakire. After rwose Richard Addison Foundation ndetse na Addison Industries komeza kureba hanze arebye hanze abona hari imodoka irimo iraza imodoka zije iki gicuku saa 8 z'ijoro bitaramo twatangiye saa 2 ninde kuko Find Agatha. nsashakira Agatha ego boss Agatha sinzi iki ejo shinjwe nicyo nazi. No one's answering at the gate. Ewe nta kubarembo ndi kwamagana nago bitaba abasekretari sinzi cyo babaye. Ariko se bosi ya aya abasekretari batitaba kureba neza bosi kureba neza mu bakire abona mu mutindi umuntu yabwira ngo aramwiyicira yageze kare mu birori bye mugabo ntajya seka kuva filime yatangira ntajya avuga amagambo menshi. Ndapfuye nikurura ijisho ndapfuye tu umugabo amushyiraho ijisho aza mwegera urebe filime boss yongeramo agaspeed boss yongeramo agaspeed aza hakora vana yakabunda n'udusazo Lucas Desher Why are you doing this? kushukora ibingi akora mu gikapu ayivanayo umva. Because of this girl. You'll wake up tomorrow morning, you won't remember her name. Face, just like the others. Her name was Ella. She's alive. Okay. I thought she was dead, but she's alive. Nanje mbere tuvugana kuri telefone yazi kumwana yapfere karacari muzima. Aravuga afite ubwoba arapanika. Aracari muzima pe. They have her in the basement. Ari muri basement yiwanje ni yafungiye. Okay. Bwatinze barongera baca mu bantu. Muramu komeze mugwe. Hebyo kumva nabiguze. Kumera imbundi iri kumuhumetso. Ari imbunda buri yakurubavuna era gatsindwa n'Imana. Numuzimura kuzimunda ku rutirigongo. Diske z'umugongo hasi zitazimeneka. Ubwo kugakubita ubu bisezeye guhagarara byose akana kabonye se bamuhoramishije kana kari hejuru kombe hakuno. Sande mafege riboso. Kangisha kana kibiriti. Buri amana abakiri mukangisha kibiriti mu gihe abandi twakinaga n'inkwi. Kureba neza. Sande, it's me. Boss, ni jewe mwana. Boss wamuzana nabi. Sanda ivanayo. Arikos. Everybody just stay calm. Mwana mutuzi mbundi ku rutirigongo. Mutimbe jano mutindara na shize pisto. Thanks. Stay back. Sande udakorera uryo buski mbundi ku rutirigongo hano hasi hejuru y'umuhumetso gatoyi. Mugabaza yitonze. Mudakorera uryo buskwa. Nangije. Take off her gag. Mumuvaneho icyo kintu ku munwa. Je babwirese. Mubikore. Sande vanaho ku munwa. Vanaho igiscoach. Ela nyumva neza. Get out of here. Turaza kuva hano. And I'm gonna kill them all. Kandi bano bose ndabica. Naga bishoboka. We all have a common interest here. Mvazara dufite twese inyungu zimwe. Alive. Come on. Twese turashaka kuba bazima kandi tubone amafaranga. Funga umunwa. Manuka. Stay calm. Abandi mutuze. Stay calm. Mutuze, stay calm. Nice and slow. Geza kandi gake. Now untie her. Muhambura umukobwa untie her. Nagahora mesha ne Sande. Akana kavayo. Waya! Miriamu! Yara
bacase ku kuboko William barangije tayari akarakwa ku ruhande abakire bumva hakuna amasasu amasasu mu nyubako utangira mukire zimuzana hakuno Richard Anderson zimuzana hakuno tayari Jinuza Gina Banks baramuhaye Tipero na mugo yamushizemo yabaye muzima kambi ni muremure watoza kumwana itageti nona mwigiyeho neza pimye neza kumbe ka Ella Hokari zinyubako zubatse ukuntu basement bari bitare bikomeye fumbana raba abana bari imbwa z'umukire riboso mafege rangije gakobwa hageze ahantu agafashe kumbe Sanda yagafashe gakobwa shyira ku ruhande akarashikawe tayari ndasa mu rutugu kigabo mutima akiri aho mbuni ku ruhande rw'agakobwa barambarana bana nabo dewe tatabuye mumbavu Sande tayari sasu riravuga haru warashi kumbe umukire ashyiramo irindi mwese muri imyanda nakeneye mu buzima bwanjye nene gisebo mwese mwari abakozi beza uvuze ingingo ariko rero nasase yarayizamura tayari mu rubavu era yaragihaye umwana mwongeza mirindi tayari mwana yahaye ikigabo mugenzi Maniga nawe bashakana gasohora mu nyubako gutyo bakarasha ahantu habi kazana kuri burankari wibuka nawe ari wanted bari batanze ibitangaza n'uzamakuru yuko ngo yashimuse kano kana Ella gumana nanjye wisinzira wifunga amaso komeza ufungura amaso. Why did you save me? Ese kuki wantabaye kandi urumwecanye bari baragutumye kunyica? Maybe you are a good person. Ati wenda uri umuntu mwiza. Excuse me. Nyangana gatoya. Gunshot wound, right shoulder. Katrewa warashe bamarashe mu rutugu rw'iburyo. Darano za bandage. It's all right. Ugambira umugabo ubonye umuntu amubwira amagambo meza. Atse ko ajyaga wica ngo uhembwe bakaba barakwishyuye ngo unyice. Ese kuki utanyishe? Ati wasanga indani muri wowe uri umuntu mwiza. Ari amaramuko cyangwa se gushaka amaramuko byatuma akora ku kazi. Rebye akana bagatwara. Menshi zaragiye ziricuma. Ibya filime murabizi mwabonye ibihugu nabatembereje. Twatangiriye muri Amerika barica nabo turakomeza. Mu Busuwisi bararasa na ngayo nguko. N'abantu bose barashwe banakiza ubuye. Ya filime se mbizi mwebwe. Ubundi filime ni bayi n'inkuru mbarirano. Mubona kubwira ukuntu yagiye muri Amerika kagaruka kaba mu masegonda 5 mwicaranye. Ya filime rero ni ibyo. Harano umugabo yaje areba inyubako hakurya kumbe hano hari abashyinguye ya famiye yaba hato.
kana kaje bashyingura ababyeyi buriya abanyamerika ntabwo bashyingura ngo bya bindi ngo bakore ibiki. Hello, we're gonna be out there. Ntibishe ufite aho ngaho. Sorry, I'm living with my aunt. Ega masuge mbana na auntie wanje. Sarakaye. Aho ni byiza noneho. Yeah, she's nice. Ati auntie ni umuntu mwiza. Don't really know her that well. Ati umubona wakamumenye cyane. Mbana n'umukazini wanje. No, like I'm normal. Bagose bari kumfata umuntu usanzwe ni byiza noneho. Wanted to check in and see that you're doing okay. Nashaka abanyazi kuguhamagara numve niba umeze neza. Lucas. Did you ever go see your daughter? Ese ugeze ujya kureba umukobwa wawe? Kumana aparitse hari inyubako arimo areba hakurya. Unati naramuhamagaye. I'm gonna see her soon. Ariko vuba ngaza ajya guhura nawe. Ndati ni byiza. Ella. Urabeho Ella. Hi, Lucas. Urabeho Lucas. Genza umugabo yarahindutse. Buriya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Nta magambo ari muri Bibiliya. Buriya ntuzabwira umuntu nabi. Cyane cyane nk'abana babona babi baswe n'ibyo bwenge. Hari igihe wamubwira ijambo rikamuhindura. Kimwe nuko ari ijambo wakoresha ahubwo rikamwica kurushaho. Akana karamubwiye ati uri muri tera mugo ariko wakujyaho nanjye uri data nkubone umeze gutyo. Byaruta nkapfa nakubonye. Iryo jambo rimwe umwana yamubwiye. Ryaramuhinde n'umugabo kunasa urabona ko yabaye umuntu muzima. Mugabo afashe urugendo ajya mbari ajya ahantu ku rugo rumwe. Yaraje aza kureba umwana we. Yaje yarahindutse. Umudamu yamutaye agitwite. Genzi yaje kureba umuryango we. Buriya ndababwira kenshi muri filime ati nimukare filime ngo barwanye hajya ava mu n'inyigisho nyabona ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Buriya nanjye Sankara iyo umuntu amamaga akambwira ati Sankara nkunda ibikorwa byawe iryo jambo rigendera icyumweru cyose nkabona ko n'ibyo nkora hari ababikunda. Buriya uzabwira umuntu neza gihari nuko ntibaze cyagiye kubatuza ku musozi hafi y'igishanga biba byancanze ngo twaje ngo view nziza arasha uridutse se sha waheza ni mwijuru. Ndakeka filime rokagenze bayitaga The Hunter's Prayer yari the premiere for real the one and only. Abaje mwakoze kuza murabeho ndabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu mwenye sauti the premiere for real. Hasta la vista. Bitandatu ukwezi bibiri icyumweru. Uryosho ku filime za Sankara, Junior GT na Diana Kabaka bebe. Aya ndabakunda.